Ixoki umuntu onjani? Ixoki umuntu oyigwala, number 1. Ixoki umuntu ongakwazi ukukutshela ukuthi akakufuni. Umuntu ongakwazi ukuphumela obala ukuthi akuvezele ukuthi akakufuni. Umuntu oyixoki thina simazi ngokuthi uyaxokisa, ukhuluma kahle ngakimi, aphinda yokhuluma kabi ngakuloya muntu, aphinda akhulume ngaloya muntu kimi bese yokhuluma kabi ngalo muntu ade khuluma ngaye kimi kabi, ayokhuluma kabi manje ngami kuloya muntu. Siyazi ukuthi umuntu oyixoki lo, that is correct, yixoki. Kodwa lokho kuwumphumela wobugwala bokuthi awukwazi ukuface umuntu mongamfuni, umtshengisa ukuthi awumthandi. Umuntu oyixoki umuntu ongakwazi ukukuface at all ukuthi akakufuni. Umuntu ongakwazi ukuthi akutshele, osaba ukukutshela ukuthi akakuthandi, osaba ukukutshela ukuthi uyakuzonda. Ubona ukuthi akhulume kabi ngaloya muntu bese phinda futhi mefika kuloya muntu akhulume kabi ngawe. Ubona ukuthi enze ngathi uyakuthanda kuwena into ukhuluma kabi ngale ngempilo yakho. Umuntu onjalo ke umuntu oyixoki. Bokwathi mohleli namaxoki, uhleli namagwala. Abantu abakusabayo kodwa abangakufuni, abantu abasaba ukuphumela obala, nabasaba ukuconfront ukuthi abakuthandi, nabasaba ukuziveza ukuthi abakuthandi. God bless you.